Ek wil vandag graag ietsie anders doen as gewoonlik. Ek wil hê ons gaan gesels oor hoe die Heilige Gees mense lei en hoe die Heilige Gees gelowiges lei om in die Gees te wandel. Maar om daar te kom, gaan ons moet ietsie verstaan oor hoe die Gees met ons werk, wat die omstandighede is wat gewoonlik ontstaan wanneer jy in die Gees begin loop, en watter goeders jy mee vir lief gaan moet neem. We're going to have to change the way we see. We're going to have to make peace with the fact that we are going to have to fight. And we are going to have to make peace with the fact that this is not a little program that we're going to plug in and then God is going to do it on a specific way. So, dis die 3 goed waaraan ons moet dink. Maar elke keer wat ek die woord lees, wil ek nou vir julle vra met julle oë toemaak. Weet julle hoekom? Want terwyl ons sit, is daar rondom ons klomp inputs die hele tyd. Ek kyk na die persoon langs my, ek kyk na die persoon voor my, ek kyk hoe lyk Gerard, ek hoor sy stem is bietjie hees, hy klink soos Barry White, en dan, voor jy weet, luister jy nie eintlik meer na wat die woord sê nie. So maak julle oë toe as ek sal vir julle elke keer sê, maak julle oë toe, dan maak julle oë toe terwyl ons die woord lees, en dan wil ek hê julle moet die prentjie sien wat daar besig is om te gebeur, en dan sal ons dit bespreek daarna. Is julle okay daarmee? As julle nie okay is nie, sorry for you. Kom ons maak dit gou die oë toe om te bid. Genadige en goeie Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Vader, U het 'n woord wat U wil spreek. En Vader, Lord, we are in your hands. I am in your hands. I pray, Father, that you will give me the supernatural ability to say only the things that you want said. But Lord, that you will also prepare every ear to hear only that which you say. That there will be no Gerard, just Spirit. Ons vertrou U daarvan, ons bid dit in Jesus se naam. Ek gaan nou begin in 2 Konings 6 vers 8 tot 23. Dis 'n redelike langerige stukkie, maar ek wil hê julle moet, ja, julle kan nou toemaak, Zollie. Kyk, Wilhelm slaap klas, waar hy is fine. Hy kontempleer die hele tyd. Ek wil hê julle moet die prentjie sien wat nou hier besig is om te gebeur, en ek wil hê julle moet die emosies ervaar wat al die ouens in hierdie verhaal nou gaan ervaar. So voel wat hulle voel, sien wat hulle sien, wees verbaas met wat hulle verbaas maak. En die interessante ding is, moenie aan hierdie dink in 'n tegniese sin nie. Sit jouself in hulle skoene dat jy voel soos hulle voel. Een van die goed wat ons met die Bybel baie keer verkeerd doen, is want onthou, ons het nou die hele storie hier, van die begin tot die einde. So ons verstaan nie lekker, hoe voel dit om voor 'n reus te staan nie, want ons dink nie aan die reus nie, ons dink hoe hy daar lê, waar sy kop afgekap is. Want ons ken die einde van die storie. Maar ons storie word nog geskryf. Met ander woorde, vir ons om te leer hoe om met hierdie goed te werk, we actually have to get to the place where we face the problem like the person who is facing the problem, feeling the fear that person is feeling, and then exercising the principles to get to the place where the victory is achieved. Maak dit sin? Ja. Okay. Alle oë toe, niemand kyk rond nie. Okay. Terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die en die plek sal my laar staan. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op dat u nie op daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen af. Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek het en hom daaroor gewaarsku het. En hy was op sy hoede
Nie net eenmaal of tweemaal nie. Toe word die hart van die koning van Aram onrustig en hy roep sy dienaars en sê vir hulle: Kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? En een van sy dienaars antwoord: Nee, my heer die koning, maar Elisa, die profeet van Israel, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in u slaapkamer spreek. En hy sê: Gaan kyk waar hy is, dat ek hom daar laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is in Dothan. So het hy daarheen perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur, en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom: Ag my heer, wat sal ons maak? Maar hy antwoord: Vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê: Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En toe hulle, dis nou die Arameërs, na hom toe afkom, het Elisa gebid tot die Here en gesê: Slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle: Hier is nie die weg nie, dit is nie die stad nie, volg my, ek sal julle lei na die man wat julle soek. En hy het hulle na Samaria gelei. En by hulle aankoms in Samaria sê Elisa: Here, open hulle oë, dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen, dat hulle kon sien, en hulle was binne in Samaria. En die koning van Israel sê vir Elisa toe hy hulle sien: Moet ek hulle verslaan? Moet ek hulle verslaan, my vader? Maar hy antwoord: U mag nie verslaan nie. Sou u dan verslaan wat nie met u swaard en u boog as gevangenes weggevoer is nie? Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle heer toe kan trek. En hy het 'n groot maaltyd voorberei. En nadat hulle geëet en gedrink het, het hulle laat gaan na hulle heer toe terug. En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie. Ok, julle kan maar julle oë oopmaak. So kortliks wat nou hier gebeur het. Die koning van Aram wou Israel skade doen. Onthou op daai stadium het Israel in twee verdeel. Daar was die koninkryk van Juda wat Jerusalem as 'n hoofstad gehad het, en dan was daar die koninkryk van Israel wat Samaria as 'n hoofstad gehad het. So hierdie gaan oor die koninkryk van Israel, nie die koninkryk van Juda nie. En Samaria was die hoofstad van Israel. So nou het hierdie koning sy planne, dan stuur hy sy bendes, en dit voel vir hom, daar's iemand, daar's 'n spy, wat vir Israel sê wat om te doen, want elke keer as hy 'n hinderlaag opstel of wat ook al, dan daag die Israelies net eenvoudig nie daarop nie, they just don't pitch. And then someone tells him, but it's actually Elijah who's doing this. It's actually Elijah who's telling him. En nou wil hy vir Elisa gaan vang. Nou gaan hy na die stad van Elisa toe, hulle omsingel die stad met al hulle manne. En Elisa se slaaf, hierdie is nou nie sy gewone slaaf, want sy gewone slaaf het nou al melaatsheid, want hy moes met Naaman het hy mos nou silwer gevat. So die Gehasie, dis nie Gehasie nie, dis 'n ander ene. En die ou kyk na die storie en hier is hulle in die moeilikheid, hier is hierdie weermag rondom hulle is in die moeilikheid. Dan vra Elisa, dis interessant, hy vra 3 keer. Die eerste vra hy vir die slaaf om te kan sien wie is by hulle. Dan vra hy vir die Here om die vyand to take away the vision of the enemy. And then he asks for the vision of the enemy to be returned once the enemy was in a position of weakness. So there's 3 times of seeing wat hier gebeur. Dan lei hulle mos nou hierdie ouens na Samaria toe, en as hulle nou, toe die Arameërs weer sien, toe hulle binne in Samaria, and here, the king of Israel wants to kill them. Elijah says, no way, you're not killing him.
You're not killing them, you're giving them food and water and they never came back. So dis 'n peculiar story hierdie. And I think out of the story there's three things that I want to talk about today that I think gives us a little bit of the principles that are required to walk in the Spirit. And those three things are the following. Walking in the Spirit is a matter of seeing differently. There are always two visions in every situation. And the one you see will determine where you find your power. So if you don't see the right things, you will look to other things to find your power there. The second thing we're going to talk about is that the world and the world of the Spirit is perpetually at war. You have to understand that walking in the Spirit is going to be a matter of warfare. There is not going to be a vision that, okay, this is an uncontested vision. The vision will always be contested. And I'll tell you why the vision is always contested. But if we want to walk in the Spirit, there are certain aspects, daar's sekere goed oor om in die gees te loop wat ons gaan moet aanvaar en mee vrede maak sodat ons in die gees kan loop. Die laaste een is, the ways of the Spirit is nonsensical to this world. Do not expect God to subscribe to your solutions. The Lord does weird things, and I'll also tell you why He does weird things. So kom ons begin. Walking in the Spirit is a matter of seeing differently. We are always confronted with two realities, that of the world and that of the Spirit. And the vision of the world is governed by the principles of the world, economics, science, law, history, philosophy. So when you are faced with a problem in the world, you ask yourself, do I have enough money? Do I have enough time? Do I have the people? Do I have the support? Do I have the strength? Do I have the resources? The basis of your vision and the basis of your solution will always be determined, if you see like the world sees, by the resources that are in your hand. So wanneer daar iets in jou lewe is, as daar iets wat moeilik is in jou lewe, dan gaan jy vir jouself baie duidelik moet afvra, waar sien ek my resources? En ons as Christene, kom ons sê nie ons as Christene, ek as 'n kind van God, vind myself waarskynlik op 'n daaglikse basis gekonfronteer met my eie lack of resources. Ek sal dan gaan ek na die Here toe en dan sê ek vir die Here, ai Here, hierdie is so groot probleem, want hoe gaan hierdie nou werk? En baie keer antwoord hy my nie eers nie. Because he doesn't have a lack of resources. As jy nou na die koning van Aram kyk, in hierdie skrifgie wat ek gelees het, hy gebruik mos nou sy resources om sy probleem aan te spreek. Hy wil die koning van Samaria wil hy aanval, né? He wants to kill the king of Israel. So what does he do? He sends his men. Then he finds out, okay, but there's someone that's actually telling the king of Israel what is happening here. So now he sends someone to kill that person. Wat doen Elisa? Elisa vra, he asks for vision, because without a vision, my people perish. He asks for a vision. If you don't have a vision that's different from your vision of the resources that are in your hands, you can never walk in the Spirit. That which you see is what you are going to regard as your solution. So as jy in die heuwels rondom jou kyk en daar's 'n weermag rondom jou, dan is daai jou realiteit. Maar as jy God se weermag sien wat meer is, dan's daai jou realiteit. You are always going to have to, if you want to walk in the Spirit, you are always going to have to seek the Lord's resources and the revelation of the Lord's resources. En ek wil nou vir julle sê, die gevaarlikste plek vir 'n Christen om te wees, is 'n Christen met baie natural resources.
Ek kan dit vir julle uit my eie persoonlike ervaring sien. If I default to my talents, I get along in the world actually quite easily. But I don't get along in the spirit, because I'm busy with things that are out of the flesh, not things that are out of the spirit. And there's a discipline that requires me to say, this is what I see on the hills. Hierdie is die wêreldse goed wat op die heuwels is, en hier is God se goed. We have to have the discernment to see that different vision. The vision of the Spirit is governed by the depths of God. Mag gou julle oë toe. 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 12. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die diepte van God. Want wie van die mens weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is. En hoor nou hierdie, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Without seeing in the Spirit, you cannot discern God's resources for you. Julle kan maar julle oë oopmaak. Die Gees openbaar aan ons die weë, die planne, die denke, die hulpbronne van God, sodat ons kan sien wat die waarheid is en daarin kan wandel. Ons moet onthou, hier's niks in hierdie wêreld, nê, wat net fisies is nie. Alles het 'n geestelike ondertoon. Dit is hoekom dit so belangrik is, dat die oë van ons gees moet oop wees om te sien, what is the spiritual reality of what's happening here? Difficulty is not meant to break you. Difficulty is meant to reveal the resources of the Spirit in your life. Kyk bietjie na Elisa se lewe. Eerstens, wat het Elisa vir Elia gevra voor hy dood is? Wat wil hy hê? Het hy gesê, I want to be well spoken, I want to know the word. Hy sê, I want a double portion of your spirit. I want a double portion of the Spirit, because he realized that the source of his power is not his eloquence, it's not even his miracles. It is a double portion of the Spirit, the anointing that's on him. En uit Elisa se lewe uit, kyk, hoe maak hy vir Naaman gesond? Hy laat hom was in die Jordaan. Hy maak hom eers kwaad. Sê maar, daar's beter riviere in Sirië. En skoner, gaan Jordaan toe. Hy kom nie eens uit sy huis uit nie. Hy sê hom, gaan was jouself in die Jordaan. Hy kom nie eens uit sy huis uit nie. Dan die olie vir die arm weduwee. Hy sê vir die weduwee mos om potjies te gaan haal. Haar man het in die ministry gewerk en hulle het nie 'n pensioen gehad nie. En toe wil die skuldeisers nou haar huis kom vat en hulle wil haar seun gaan verkoop as 'n slaaf. Dis die realiteit. Sometimes you're going to work in ministry and you are going to go home and the people that are left are going to have nothing. Maar wat wel gebeur is die Gees het 'n plan met daai mense. Because vir wie was daai 'n getuienis? Dit was 'n getuienis vir die seun wat 'n slaaf sou verkoop word. Dis hoe die Here vir my sorg. En wat is die olie as 'n teken van die Gees? Elisa sê spesifiek vir haar, sorg dat jy nie te min kanne gaan haal nie, gaan haal baie kanne. En hulle gooi, and the Spirit will keep flowing until your capacity to receive the Spirit is finished. So make sure your capacity is large enough that it will keep flowing. Dan hy maak die weermag blind. Mense nou dink,
dat die weermag, niemand gaan in 'n veral nie, onthou in daai stadium was Sirië se weermag saam met Egipte se weermag, een van dit was die twee sterk moondhede in die Midde-Ooste. So daar is dit geweet hoe om oorlog te maak. Maar die Gees wys die blindheid van die wêreld. Hy openbaar die blindheid van die wêreld deur hierdie wel voorbereide weermag te lei soos 'n klomp blinde mense in die stad in van die ou wat hulle eintlik hier is om dood te maak. Hulle wil Samaria oorvat. Hier sit hulle in Samaria. So the Spirit allows us to see the weakness in the strategy of the enemy. He blinds the enemy. The enemy actually doesn't know what's going on. He blinds him. En dan onthou julle toe Elisa in Samaria was, kort daarna is Samaria homself beleer. En toe wil die koning sy kop afkap, dieselfde koning wat net in die vorige hoofstuk gesê het, "Ai, my vader, Elisa, wat moet ek maak met die ouens?" En die ouens kom nie weer terug nie, hier is 'n hele bende wat nooit weer terugkom in Israel nie. Hier is hulle nou beleg, nou sê hy nee, dis obviously die Here se skuld, hy wil sy kop afkap. Hy vat 2 melaatse ouens om Samaria se belering weg te vat. En dan die Sunamitiese vrou wat die dakkamer ook vir Elisa gebou het, haar seun is dood en Elisa het deur die Gees het hulle weer die seun lewendig gekry, maar dis 'n interessante ding, net 'n gou-gou, ek wil vir julle ietsie sê oor resources. Onthou julle toe Naaman na Elisa toe gegaan het? Toe het Gehazi mos gedink, okay, let's open a bank account, just a small, let's just do a Allen Gray unit trust, met geldjies dat ons net so 'n bietjie van 'n annuity income het, en so 3 of 4 stelle Gucci klere, dan is ons okay, dan kan hy nou mos nou weer teruggaan. Hy het dit mos nou gebring, mense wil nou nie hê sy wa moet swaar teruggaan nie. Elisa sê 'n interessante ding vir hom, Elisa sê vir hom, waar was jy, Gehazi? Want hy sien in die Gees wat met Gehazi aangaan. Hoekom was hy kwaad vir Gehazi? En hoekom is Gehazi met melaatsheid geslaan? Nie oor Gehazi gejok het nie. Elisa sê vir hom, it is not a time for the accumulation of houses and silver. Nou dink ons is mos geestelik. Nou dink ons, ja nee, dis mos hierdie aarde, is mos nou nie 'n tyd. Ons moet mos nou, wat gebeur met die Sunamitiese weduwee? There's a famine in Israel. Elisha says to her, go out, go to the land of the Philistines. Go stay there. And when she comes back, wie sit daar by die koning? Dis die ou melaatse Gehazi sit daar by die koning. En hy is besig, die koning sê, vertel my 'n bietjie van al hierdie wonderwerke wat Elisa gedoen het. En hy sit daar en hy vertel, en hier kom die weduwee in. En hy sê, dis die weduwee wie se seun gesond geword het. Wat vra daai weduwee vir die koning? Geef vir my huise en my silwer terug. En die Here gee vir haar guns. So, there is a time for silver and the accumulation of houses. But the Spirit determines that time. And you will only see that if you see what the Spirit says. Ons gaan na die tweede een toe. The world is at war with those who see in the Spirit. So, the king of Aram attacked Elisha because of the vision of Elisha, because of the spirit of revelation that was upon him. He didn't have a gripe with Elijah for any other reason than the fact that he was seeing something that the rest of the world was not seeing. Hierdie oorlog moet ons baie mooi vir mekaar verstaan. Manifesteer nie net in die wêreld nie, dit manifesteer selfs in die kerk. There are those that are led by the Spirit in the church and those that are not led by the Spirit, that are led by the doctrine, and they will fight you. I promise you, they will fight you. Kyk bietjie wat gebeur of kom ek vra vir julle so, wie se gospel het ek vanoggend vir julle gelees? Petrus, was Markus, Petrus sinne.
Wie die Here gesê, hierdie is die rots op wie ek my gemeente sal bou? Ons Petrus. Wat gebeur in Galasiërs 2, toe Petrus in Antiochië kom? Toe hou Petrus vir hom Joods, hoogjoods. Soveel so, dat Paulus hom moet aanspreek daaroor. Hy sê in Galasiërs 2 vers 11, toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeel gestaan het. This is the rock on which the church is built. Even that rock falls when that rock doesn't walk in the spirit. The enemy's greatest weapon is it hardship. Is die vyand se manier om die kerk aan te val, is dit swaar kry. Die vyand se grootste wapen is om dit vir jou so gemaklik te maak, dat die Here jou side hustle is. If you have enough money, and enough favor, and enough health, that the Lord becomes your kind of friend that you talk to, hy's die van julle wat weet hoe werk 'n directeur, 'n board of directors, you often get the chairman of the board. He's actually not, he doesn't have a physical job. He's just there to advise you and kind of, the CEO runs the thing, and these days the chief financial officer, the CFO actually, runs the thing. So your chairman is just there, so we see the Lord as our chairman. He's the chairman of the board. Ons betaal vir hom 'n jaarlikse stipend. Want hy is ook mos nou in ons lewe, en ons gee vir sy goedjies en so aan. But you are so far away from what the Spirit actually wants you to be busy with. Because the devil catches you not with hardship, he catches you with softship. He places you in a place where you are so comfortable that stepping out of it becomes the issue. In Jesus se ministry, wie is die een ou wat eintlik van hom af weggeloop het, toe Jesus vir hom openbaar wat hy moet doen? Dis die ryk jong man. Die ryk jong man is die een wat gesê het, ek is nie bereid om van die comfort af weg te stap, om in die gees te loop. So as jy in die gees wil loop, gaan jy vir jouself moet sê, en jy gaan vir jouself moet vrede maak, that this is a war. Die ander ding wat ek julle wil vra is, dis vir my interessant, en hierdie is eintlik my issue. Hoeveel wonderwerke gebeur terwyl ons in die gemaksone is? How many miracles happen while everything is hunky-dory? The whole point of a miracle is that there is a supernatural resolution of a problem that I'm physically unable to solve. So if you do not walk in a place where you are faced with problems that you are unable to solve, you will never have a miraculous life. The miraculous life is not walking the easy road. It's walking the road that is completely different from the one where I'm comfortable in. Because there is a revelation of the nature of the Father which is different from the revelation of the nature of the Father of this world. It only happens when we walk a road of warfare. En weet jy wie is jou grootste vyand? Jy sien hom dikwels. In die oggend as 'n mens wakker word, en jy staan so, dan sien jy vir hom so in die spieël. Want daai vlees van jou gaan sê, weet jy wat, Gerard? You have tried so hard. Let's just take a day off. Let's just take it easy for a little bit. Everybody, let's just take it easy. Weet jy wat?
gaan loop jy bietjie in die aandwind net daar op die dak rond en kyk bietjie die girls wat bad. Come on man, what can happen? Nou is Dawid op die dak en as hy toe hy weer sien, toe sy in baie groot moeilikheid. Sê vir Salomo, weet jy Salomo, een vrou is nie genoeg nie. Let's get a few more. En toe hy weer sien, toe is daar 600. En toe is daar nou nie meer 'n rabbi wat hulle wil trou nie, toe vat hy nog sommer 300 ekstra ook, wat nou net die byvroue is. En voor hy weet, is sy hart verlei. Kyk vir Hizkia. Hizkia word wonderbaarlik verlos van die Assiriërs wat sy ryk wil aanval. Wonderbaarlik, hy lê voor die Here, hy die brief voor die Here oop, en die Here slaan met sy engels laat hy die ouens plat. Selfde Hizkia sê, hy is siek, hy gaan doodgaan, hy pleit vir die Here sê, hier is vir jou nog 15 jaar, Hizkia. Daai selfde Hizkia, toe hy nou happy is, hier kom die Babyloniërs, hy sê nee, kom kyk hoe lyk my goud, kom ek gaan wys julle my goed, kom kyk my horlosieversameling. Kyk my never worn sneakers. En wat gebeur? Hulle vat daai terug in Babylonië val vir Juda in en hulle. So the place of your comfort is often the place where the enemy will attack you the hardest and the insidious. It's insidious. It's not, dis nie oop nie. Dis gaan kry bietjie vars lig op die dak en voor jy weet dat jy 'n vrou, 'n kind by 'n ander vrou. So, maar hier is die wonderlike ding. Jou failings is nooit finaal as jy na die Vader toe teruggaan. Kan ek vir julle sê, raai wie is in die genealogy van Jesus? Batseba is in die genealogy van Jesus. Jesus se lyn is een van Dawid se foute. Die krag van die Here word in jou swakheid volbring. Hy sê vir ons in 2 Korintiërs 12 vers 9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power can rest on me. Die derde ding waaroor ek wil hê ons moet gesels is the ways of the Spirit will always be foolish to the world. This same world that is fighting you is going to say to you, that will never work. Kry die rympie, kry die bemarkingsplan, kry die business strategy. There's your 2B, ek kan hierdie vir julle baie mooi verduidelik. There's your 2B, here's your R, so tussenin, this is where you need to go, now let's put this into steps. And let's make this practical. Let's have a SMART goal, a specific, measurable, accurate, realistic, time-based goal. Let's get the goals right. Die gees werk glad nie so nie. Ek wil net vir julle 'n paar goedjies hierso lees wat. Die eerste is, wat is Jesus se eerste miracle? Hy het mos water in wyn verander. Wat het hy gebruik om die wyn te maak? Was daar sulke bottels met sparkling water wat toe nou lekker wyn word? Was dit? Het hy gegaan na daai pragtige fontein wat daar was, en hy het die fontein, het hy dat die ou se geld in sy beursie meer word, dat hulle gou na die wine merchant toe kan gaan. Hy gebruik die water wat vir reiniging gebruik is. Dis finger bowls, mense. He uses the finger bowls to make the amazing wine. Wie van julle was al by 'n sinagoge? Julle weet, buite die sinagoge is daar, dis gewoonlik sulke kraantjies wat jy jou hande in so was. Dis daai water wat hy gebruik het. The Spirit will use the crazy things in your life to achieve the great things. Not the smart plans that we have. Nou, as jy nie kan sien nie,
En jy gaan na die oogkundige toe. Of let me ask this, how many of you have gone to the optometrist recently, where the optometrist said, okay, you're obviously slightly short-sighted, en hy vat hy bietjie potplant en hy smaak dit op jou oë. Ek praat nie van 'n toordokter nie, ek praat van regtig van 'n optometrist. Jesus makes people see by putting mud on their eyes. He will not use the things that are usual to you. Nou sien mense wat honger is, nê? Want hier's nou 5000 mans in wat ook al. Nou kom die seentjie met sy kos. Nou dink ons, okay. Hy gaan nou so agter hom sit en dan abracadabra vat hy dit weg, dan sit nou tafels met stomende brood en vis en goeders. Hy breek dit in finger food en hy breek dit in klein stukkies. He takes the already limited resource, he breaks the limited resource down into smaller pieces, and then instead of making sure that at least the ministry is sorted, he gives this to everyone. Hy vat die klein bietjie wat jy het, hy breek dit in kleiner stukkies en hy gee dit weg. En voor jy weet, loop jy uit met 12 mandjies. Think about it. The Lord does not work according to the pattern of this world. And He does it for a specific reason. I'll show you why. Hoeveel van julle, het al, wanneer is julle van die finansiële jaar einde? Your financial year end. Let's say end of September. Do you then go to Eiserfontein and then vang julle snoek? Want dan haal julle die tax uit die snoek se mond uit. Jesus pays tax out of the mouth of a fish. One would think, the first thing one would do is to say, listen Jesus, just take this Judas guy. He's stealing, just put him to one side, just so that at least what is in the purse will work. No. Jesus is so min gespin deur ons menslike resources, dat hy vat die dief en hy maak die dief hoof van die beursie. Because he's not worried about what flows out of the purse, because he knows who fills the purse. Even if he uses a fishy way to do it. En hier is die interessante ding, wie stuur hy om daai vis te gaan vang? Vir Petrus. Wat is Petrus? Het hy al ooit 'n gold coin in 'n vis se mond gekry? Can you imagine hoe hy gemurmureer toe Jesus sê gaan vang 'n vis? Dis vis. Wat moet ek, weet jy hoeveel van die goed moet ek verkoop om die tax te betaal? Hier is die tax in die ding se mond. Kyk in die voorbeeld wat ons gebruik. Hier vat hy vir Elisa, Toe ek het vir julle gevra om julle oë toe maak. Toe die slaaf vra, hoe lyk die wat teen ons is? Wat maak Elisa? Hy vra, Lord, open his eyes, en wat sien hy? Hy sien mos 'n weermag van 4 rondom hom, Nou wat doen 'n weermag met 'n ander weermag? Maak hom ons dood. Het hierdie weermag die ander weermag doodgemaak? Nee. Hulle maak hulle blind, hulle lei hulle na die stad toe en hulle gee vir hulle 'n feesmaal. Even in our own story, the scripture we use today, the Lord uses something completely different. Whack. He makes them blind and He feeds them. En weet jy hoekom? Want daai weermag weet, I was in the power of my enemy, but my enemy treated me with love. Therefore, my evaluation of who is my enemy and who is my friend changes completely. The Lord embraces us to show us that His nature is different. And once we recognize that His nature is different, we are capable of accepting the blessing. Dis wat ons met ons kinders ook moet doen. We have to create a place where they see something different, and when they see something different, they are prepared to accept the blessing. En dan vir my, ek weet my ma sal nie noodwendig met my saamstem nie, maar
Wie is die grootste skerminkel in die Nuwe Testament? Is the biggest like bad guy, the antagonist. Yes, scoundrel. Is our friend Saul. The guy who goes after everyone. Who is Christ-like and who wants to be a Christian. And he uses him to write the majority of the New Testament. The Lord does not work according to our program. And being led by the Spirit means being comfortable that God is not necessarily going to do the way you think He does. Ek wil nou vir julle sê, een van die goed waarmee ek verskriklik sukkel. Ek gaan na die Here toe en sê ek vir die Here, Jesus Here, hierdie is wat ek nou moet doen. Ek dink, jy moet my bless dat hierdie met my gebeur, en hierdie. En as jy daai doen, dan sal alles oukei wees. En dis baie keer wat die Here net so, He doesn't get it. God is not in the pattern business. He is in the solution business. Dis een van die redes hoekom Jesus net modder aan een ou se oog gesmeer het. So that we don't worship the pattern instead of the one that provides the solution, because that is what we do all the time. The Lord did it this way, now I'm going to keep doing that in the hope that I force His hand to do it again. The walk in the Spirit is relational and not mechanical. What does that mean? It's not a transaction. When I walk in the Spirit, I'm not in a place where I go to the Lord and I say, okay, I have now done my piece, you have done to do your piece. And we do that all the time. Lord, why am I struggling financially? I'm giving freely. Where is the fruit of my seed that I've sown? Ek het dan hierdie goeie saad gesaai. Hoekom lyk die vrugte anders? Because it's relational. It's not transactional. The Lord did not save you transactionally, He saved you relationally. Jesus het jou uit liefde uitgered, nie omdat enige iemand hom geforseer het om dit te doen. Dis liefde wat hom op die kruis gehou het. Dis nie 'n transaksie nie. Dis nie die wet nie. Die laaste ding is, the Lord sets the agenda. If we look at our story, the interesting thing is, not a single one step of that story was predictable. The Lord was setting the agenda the whole time. Elke keer as iemand vra, dan gee hy vir hom net nog een stappie. The Lord is not in the 7 steps to success business. He is in the walk to heaven business. So you walk with the Spirit, and because you walk with the Spirit, you go towards the place where eventually He wants you to be. Hy gaan nie vir jou die plan vooruit sê nie. Hy gaan nie vir jou die solutions vooruit sê nie. En as hy dit in Shamaine se lewe op een manier doen, en hy doen dit in De Wet se lewe op een manier, gaan hy dit nie in dieselfde manier vir anders doen nie. And the Lord does it for a specific reason. What is seeing in the Spirit? It's prophecy, right? Right? What is prophecy? I'll go Revelations, I think it is 19:10. Ja. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. The walk with the Spirit is going to be a continuous revelation of Jesus Christ in your life. So walking with the Spirit is a revelation of what Jesus is busy with. What is Jesus planning for you? Hy sê, I know the works I've planned for you. Plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a good future.
Hy sê, He pre-plans the things that we should do, so that we may walk therein. Met ander woorde, hy gee nie vir jou 'n manual nie. It's a relational thing. You walk with Him, and as you walk with Him, He reveals to you what He wants you to do. So om op te som, daar's 3 goedjies. If we want to walk with the Spirit, we have to learn to see what the Spirit sees. And that is a question of yielding. Jy moet oorgee aan die Gees. As jy die werk van die Gees gaan probeer meet met wat in jou bankrekening is, of jou rep count, of jou bloedtelling, dan gaan jy dit mis. Die Gees gaan vir jou goed wys, wat die wêreld nie vir jou kan wys nie. Nommer 2, jy gaan moet vrede maak daarmee, ironies, dat jy gaan moet fight. Teen jouself, teen jou wêreld, en alles wat vir jou skree, in hierdie wêreld, dat dit wat jy doen is mal. Jou eie, die geveg is binne in jou, soos Paulus sê, die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En die goeders wat ek wil doen, dit doen ek nie. It's in your very flesh that fight is settled. If you are going to want to walk in the Spirit, you are going to have to fight. En die laaste ding is, do not become comfortable in your idea of how this thing must play out. God is in the relationship business, He's in the solution business. He's not in the pattern business. Hy gaan nie vir jou 6 stappies gee wat elke keer gaan werk nie, want hy wil hê, jy en Jesus moet mekaar se hand vashou en loop. En jy kan nie vooruitloop nie, en as Jesus stil staan, gaan jy nou maar moet stil staan. En daai stilstaan is dikwels, soos Petrus vir ons gesê het, 'n plek waar jy jou in sy arms vat. Dis in daai plek van safety, waar die blessing reside. Kan ons die oë toemaak? Genadige en goeie Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vader, dit is ons begeerte om in die Gees te wandel. Lord, I pray that you will give us eyes of the Spirit of discernment to see, because the prophecy and the spirit of prophecy is Jesus. I pray, Father, that you will give us the capacity to walk in the warfare that we need to walk in, to see the Spirit revealed, even, Lord, against our own prejudices and our own things in our lives, our flesh that is against you. And finally, Lord, that we become comfortable with giving you the capacity to do things in the way that pleases you. That we will look to you for solutions, Lord, not just endorsement. Ons gee onsself in U hande. Ons vra, Here, dat U ons hierdie week sal seën, dat U ons in U arms sal neem, teen U bors sal druk, en vir ons sal verduidelik wat ons moet doen. In Jesus se naam. Amen.